madume hle Thobela re a lotšha go tle mo lebogetseng ebile le tsheletse go le gona taba ya ka le manko go baby la bohlanong la lekgono la tseba gona le batho ba bušang gore ka re ge re le matšatšing a la lesometsela kgatlhano le ditlaišo tša basadi le bana ge letšatši la mafelelo le fitlha re tswalela gona fao re tswela pele ka yona matšatši a magolotharo masometselahlano ke ka mokgwa e leng gore re nyaka gore ge go kgonega ge re ka leka ra e lwantwa ye e leng gore ka nnete e fetšiša tše ka moka e fitlhe mafelelong a re nyaka go bona batho ba elo a re nyaka go bona batho ba tlaišana e fela ge nna le wena re bolela ka molomo e sa tlhwe re diragalela re no bona o ka re ke selo fela se e leng gore se a tla sa feta go na le ba e leng gore e ba kgwathile e ba diragaletše nna le wena re tsena ka lapeng la ga lekganyane ke a ipotšiša gore wa le gopola lekgarebe le e leng gore ka nnete le ile la ba ditabeng le gona bjale le sa le ditabeng le e leng gore bophelo bja lona go thwe bo fetišitšwe ka lefaseng la ka keno ga bohloko o ka se dume go ba seemong se e leng gore gotho o bile mo go sona re bolela ka Didi wa ga lekganyane e ka ba le gore wa mo gopola go tšee ka moka tše e leng gore o fetile ka gare ga tsonana re tlo no dula re re moya wa gagwe o robale ka khutšo gomme go tsena lapeng la ga lekganyane re kgwetša Dr Robert ra kwa gore ka ba le gore Dr Robert lekganyane nna yena bjalo ka motho e leng gore ke seboleledi sa ga lapa tše di mamile ka sebopego se sefe nna ka ga e ba gopola Didi bjalo ka motho o mo bjang gona taba tše tša ditlaišo tša banna le basadi ka malapeng e ka ba e le gore bjalo ka ba lapa di ba kgwathile go kakang re a mamogela go taba ya ka le mankoko baby Dr Thobela re a lotšhatlhe Thobela Sesimankoko ke dumediše le batheeletši ba Thobela FM. nna ke thabela go ba le lena ka baka la gore ra tseba gore ge re bolela ka tše bohloko tše e leng gore di diragalela batho ba bangwe di no tsena ka motša feta ka moka baka la gore ga di a re diragalela thui lena di diregile ka gae re le amogela letšatšing la lekgono re nyaka go tseba gore go ya ka lena GBV ke eng le ikwešiša bjang e fela pele ga fao a re kwešišeng gore Dr Robert lekganyane ke mang Dr Robert Lekganyane ke ngwana wa Bodidi ke ngwana wa ramogolo wa Bodidi and then ebile e le spokesperson sa family ya bona Bodidi Lekganyane le tla gopola gore morago ga tiragalo ye go ile go ba le gore family kwa botlhoko bjale ba decide gore ba appoint spokesperson se ile gore se tla kgona go interacta le members of the public bjale mo ke emetše bona ba ga Lekganyane a re napereko gore ka bele gore ka gae ka ga lekganyane taba ye ya ditlaišo tša basadi le bana go ba dintwa tša ka malapeng le di kwešiša bjang dintwa tša ditlaišego tša bana le basadi re kwešiša e le gore ke dilo tše e le goreng a se bana le basadi fela ba e le goreng ba tšwa sefahlabelo mo dilong tše ke basadi ke bana ke batho ba bong bo bongwe e ka no ba di-gay lesbians and others e bjale ka mokgori le ra kua moragonyana mo ditabeng di fela di tswelelanyana mo e le gore batho ba tlhoiwa e le lebaka la gore ke ba bong bjo bo rileng so ke ka mokgori kwešišang ka gona taba tše di le diragaletše thui ka gae di ga a sa lego lefaseng la ka keno le mo gopola bjalo ka ngwana o mo bjang Didi e be e le ngwana o mongwe o e le gore o be a na le creative a le very independent and then gape a rata batho ebile batho ba mo rata so e be e le ngwana o e leng goreng o ba le focused a na le clear vision mo bophelong bjale ke tše re mo gopolang ka tšona ke tše dintši dilo tše re mo gopolang ka tšona mara kudu ke taba ya focus gore ge a re ke focusa mo projecting ye rileng o be a sa metše mare o be a sa tswalele matlho o ba lebelela mo a le a yang gona nke le re gopotšeng tšatši le hweditšeng mogala goba molaetša wa gore Didi ga a sa lego ka mo lefaseng la ka keno gore go ile gwa kitima eng dikgopolong tša lena ya se se ileng sa kitima dikgopolong e no ba go se tshepe go se dumele go se dumele until letšatši le e leng goreng ebile o feleletša a bolokwa so le gane bjale e no ba o fela o ba le mogopolo wa gore ka re nako nngwe o ka no bona a tšwelela ka gae so a ise e nape e dio settla gabotse a ise re dio e tlwaela gabotse gore ka nnete ga a sa lego ya re a tseba gore ka gare ga tše di diragalang gona bjale re ka se tsenelele kudu ka gare ga tsona ka baka la gore di sa le diatleng tša molao ge le kwa goba mohlomong le ile kgorong ya tsheko goba le kwa ge di bolelwa go thwe go diregileng tšatši le leng gore Didi o latlhegetswe ke bophelo bja gago ya bjale ka ge o tlhalositše tše dingwe di ka kgorong ya tsheko re ka se di tsene kudu ka gore
basadi lebeletše ya tše re kwane di diregile ke gore ebile ka masa a di 11 July 2024 dilo tše di diragile o ka re ka ona masa ona ao and then e le gore o ka re bošegong bja gona Didi o be a na le modironyana mmerekong so ge a boya ka gae o ka re ya ba gona go direga tšona tšeo so ke ka mokgwa re di kweleng ka gona ya tše dintšhi bjale ka ge le tlhalositše re ka se tsene kudu e no wa gore ke dilo tša masa and then bjale ka ge re tseba motho o a emeng pele ga kgoro ya tshekogane bjale ke ena molekani wa gage ntate Cecil Kakane nnete ke tše leng gore re bolela ka tšona tše leng gore di a hlaga malapeng a mangwe di digele gore bo motse ba pele ka ge ba mo hlalositše ke lekgarebe le leng gore le be le kgona go ikema le ikemela le itirela dilo ka bohlale bibong bo bogolo ga re a tshepa ka moka ge re kwa gore bophelo bja gago bo fetile lefaseng la ka keno go ya ka mabarebare go ya ka dipolelo go thwe go tswa diatleng tša molekani wa gagwe o e leng gore ga bjale ka ge ba fetša go hlalosa ke ena e leng gore o ema ka kua kgorong ya tsheko go fa bohlatse ke bona bobedi bja bona le yo godimo-dimo fela ba ba tsebang gore go diregileng letšatši leo ke ka fa e leng gore re biditše ba ga lekganyane gore ka baka la gore bona ke makgo a tswang pitšeng di ba diragaletše nna ke thuto ye fe e leng gore nna le wena re ka ithuta yona go tswa go bona ka baka la gore di sa ba koša bohloko le gabjale ba fetša go bolela gore tšatši le lone ko ka re Didi a ka kokota a boa re ke tswa kae ya ba e le gore nnete ke gore ga a sa lego ge re mo gopola re tlo no dula re re mohu Didi a robale ka khutšo go ne bana ba bantšhi Dr. Lekganyane ba e leng gore a ke tsebe gore ke tlhago ya monna gore monna o na le pefelo ye nngwe e leng gore ge mosadi ga e šinya e ka feletša e dirile gore motho a tše bophelo bja motho ka baka la rena re le basadi re na le fela re re ga go kgathalege gore go befedišitše ga kakang a gore gore o emiše letsogo la gago mpete ke iputša gore ba go tlhagileng ge monna tla feletša tša bophelo ba mosadi ke eng se le naganang gore se ba gona banneng sa go dira gore go be le pefelo e ka dirang gore motho a tše bophelo ba molekani wa gage o e leng gore ke robala ke re I love you baby ka masa ke nna ke go bolaileng e re ke thobe ka gore motho o tseba ke modimo ke boye gape ke lebelele ke tlhalose from the contextual factors tša kgodišo ya monna go ya ka mokgwa ba godišwang ka gona go ya ka setlwaedi or conventional or traditional way of raising men ke taba ya gore monna o swantše a le motho wa go ba le maatla wa go ba strong and then a display masculinity and then mo e leng gore ge ntše re gola ge re sa e lemoge e feleletša e ba taba ya gore masculinity yela ya monna e channelwa towards the wrong direction so as long as re sa godiše banna ka tsela ya gore ba lemoge gore batho ba leng vulnerable ba go swana basadi ba go swana le bana masculinity ya rena go ba strength se sa rena ke sa go direla gore re ba šireletše against whatever e le goreng e nyaka go ba gobatša re tlo ba le bothata so ke yona problem e re nang le yona gagane bjale mara gape ke boe ke e tlhalose ka di-contextual factors tša go swana the level of unemployment issue tša bo poverty the economic inequalities ke tše dingwe tše e le gore di tliša kgatelelo ye e le gore gantši o kry-a e contributor towards the violence tšona tše re bang le tšona ka mogae na seriti sa monna se ka ya fase go fihla kae ge e le gore o ipona a inyatša ge e le gore o na le mosadi wa go ba le maatla mosadi o e leng gore mohlomong o ba le mašeleng a go feta gagwe ya le tla gopola gore go ya ka seafrika sa gešo or ke re stride sa go godiša bana or banna monna ka generation tša rena le tsela e le gore maybe re godiša bana ga gane bjale ke batho ba e leng gore you are raised to become a provider so role ya go le identity ya gago is defined in the context ya gore wena o swanetše o provide family ya gago so the moment o palela go provider due to the factors tša go swana bo unemployment o ka no ba le kgatelelo ba bangwe ba ka no ba le kgatelelo ya mogopolo or maikutlo ya feleletša e ba taba ya gore ge go humana e le gore o weak e ka no napa e le gore e feleletša e le gore o ba mo diphošong tša go swana tšona tšeo go na le monna mongwe ke le ke boledišana le yena a re
se se mankoko basadi le tšea bana ba lena ba makgarebe ge o ya o dira moriri o sepela le ena ba mo dira moriri go ka re o ya mola ba letlanyatlanyang le ya spale o dira massage o sepela le ena banna a nke o tšea ngwana wa gago wa lesogana wa re a re ngwana ka rokota meriri botlhe a nke o mo tšea o ra re o hlatswa sefatanaga ngwana o gola a sa tsebe gore ge ke gola ke ba monna ke ba papa maikarabelo a ka ke a mafe a ke tsebe gore lena taba eo le e bona ka letlho lefe ke theresho e tloga e le theresho kudu go ka lebelela mo e leng goreng bana ba bashimane ba gola malapeng a e le goreng a gona motho wa ntate o kry-a le gore ba godiša ke motho wa mme fela so gantši e ba le tsona tšeo e nyaka gore go na le program e re felang re take a girl child to school so but we leave the boy child behind so e nyaka gore re balance go tloga gana mola fase and then re ba lemoše gore as much as ba sa tshwane ka dilo tša bong go lekana ba lekana ba swantse ba treatiwe go swana le taba ya gore ba tlhokomelane as long as ena wa mošimanyana o a na le maatla or a displaya masculinity o tshwanetse a ba e le gore o a displaya for the benefit ya ena wa mosetsana gore a šireletše wa mosetsana ke nyaka re boele ka gae ka galekganyane ke a tseba gore didi o tlogetše se seagwe bjalo ka seboleledi sa lapa taba ye ka gae e le go ba ditše ra dumela gomme se seago wa šešeng yena o tšwela pele bjang ka bophelo o mo go ba ditše go kakang ke a tseba gore ke bile ka bolela le yena o ekwa gore le yena bjalo ka mokgo le bolelang ga a tlho a tshepa ebile ga a dumele gore ke didi o e leng gore ga a sa lego ya sesara o tloga a gobetse kudu e tloga e mo gobaditše go mo gobatša mo ke leng gona e be e swanetše go ba e le yena a bolela ditaba tše so maabane re bile le family meeting wa bošegonyana re le ka go bontšhana radio tloga re bona gore she is so weak gore a ka se kgone le gore a tle a kgone go bolediša taba tše so go kwa botlhoko bo tseneletše ka gae go yena sesara bo tseneletše le go ena mama bo tseneletše le go morwedi wa ena didi so go sesara ke gopola ebile she was busy ka di-assignment the whole of last year o ba registerile a dira program e rileng so o paletše le ke go submita di-assignment a feleletša a dropa out due to the situation, the experience tša go involve yona issue is very deep e tloga e tseneletše kudu a re nape re lebeleleng go batswadi ba e leng gore ka malapeng ge ngwana a ka re ke a bolela re molekane wa ka wa ntlaiša goba ngwana o monyane fela a bolela gore malome wa ntlaiša ra se ba tšeele tlhogong le ka bolela le bona la reng ya dilo tša go swana gender based violence e ka no thoma ka mekgwana-kgwana e mennyane e ba naganang gore a se dilo tša go tshwenya and then ya feleletša e gola e ba ntho e le goreng e a tshwenya so ngwana ge a šala a etla ka gae a le lemoša gore bothata šibo ke ntho e le goreng a re a tshwanela go dula fase tshwantse re emelele re kgaleme re stope before e tšwelela pele ke tše e leng gore di a diragala ka nete ka malapeng a go fapafapana gomme go na le ba e leng gore ba di gata ka maoto go na le ba e leng gore bana ba banyane Dr. Lekganyane ba phaiwa thetho ka kgang re le batswadi ba bona re di gata ka maoto ka baka la gore lebeletse gore motho a dirang dilo tšeo goba ba reng o dira dilo tšeo ke motho a kgonang go beya borotho mo tafoleng nke le kgalemeleng dilo tša mohuto mohlomong ge di tswa go lena bjalo ka banna le banna ba ba di dirang ba tla tlogela ya e tloga e le theresho seriti sa monna gantši se tloga se bonala ge o tšhireletša o tšhireletša lapa la gago o le protector ka mokgwa o swanetšeng so dilo tša mohuto di tloga e le gore a di nyakege di tloga di nyaka o emelela ke moka o kgona gore o di lokiše ka tsela ya maleba o di reporte mo di swanetšeng go di reportiwa gona ya maphodiseng o di reporte ge di direga ka gae okay e ke ba le gore di tlogetše ngwana mengwaga mekae ngwana wa didi ga gane bjale o na le mengwaga e mene ya o ka nako ye dilo tše di direga o be a na le mengwaga e meraro fela so so le tla imagine gore e ba bjang mo ngwaneng o ile gore o sa tlo gola a ba teenager a ba feleletša a ba an adult especially a tlo tlhakana le
dilo tše ka gore la e bona case ya Didier Grace in the public space so ge a tlo go latlhakana le tšona in the public space on the internet o tlo reng le sa bolela kana tsela eo a re lebeleleng gore se se diragaletseng Didi se fetotše bjang mono wa lena ka bophelo ka bo bona ka karetšo re lebeletse polokego le go ba le dikamano ya mo dikamanong re ka no re motho o tseba ke modimo nka no dula le tlhakana le mankoko ra ratana ka mokgono ra ba ratana mengwaga ra feleletša e le gore bontšhana tša marato mara ke tseba ke modimo mankoko le yena o tseba ke modimo se se leng ka mo pelong ya ka le mogopolong wa ka ga se tsebe so a re beng ka dikamanong re lemoga gore le ge molekane wa gago a ka ba close bjang le bjang go wena o tseba ke modimo so re be careful mo dikamanong tša rena nna pele re lebelele polokego ka gare ga dikamano ke swanetše gore ke dule ka letšhogo le monno ke reng ke a morata le yena mpotša gore wanthata ya wa bona ge e šetše e thoma go tliša letšhogo bjale e tloga e bontšha gore kamano ela ga e sa le kamano bjale ke nako ya gore kamano ela either le a terminata goba le kry-a ba ka ntle batho ba go swana di-social workers ba e le gore ba ka kgona gore ba tle ba le thuše gore le address whatever e le gore e ka khosa letšhogo Dr. Lekganyane ka gae go se diragaletseng Didi ka baka la gore ke sona se re beileng mo lekgono nna le lena go ile go ba le dika tša go bontšha gore o kare go ba babedi ba a gona lethabo go ba babedi ba o kare o kare tšatši le lengwe re ka tla ra rwala matsogo hlogong go ba lebe le no bona le balekane ba babedi ba ba phelang gabotse go fitlhelela ge le tlo tlabega tšatši leo no bjale ka mokgwa ke tlhalositšeng ka gona ke re Didi was an independent kind of person e be e le ngwana o e leng goreng dilo tša ge wa ikemela so a e se re bone dika tše e le gore mo gongwe di ka feleletša di re bontšha gore go ka feleletša go e ba le dilo tša mohutono go ya ka mokgwa a be a le ka gona dilo tša ge gantši o ba di khipa mo go yena e be e se motho wa go bolela okay ke nyaka gore nna le lena ge re feleletša re lebelele gore ke eng se leng gore swanetše gore re seele hloko kudu ka baka la gore lena le di bone thwi di diregile ka gae ka ga Lekganyane ke eng se leng gore re swanetše re se beye megopolong ya lena le boletše gore motho o tseba ke modimo le boletše gore o ka phela le motho ya ba le gore tša tlo go bontšhang tšona ke tšona tše re di boneng ka Didi ke eng se leng gore ge motho a tsena ka gare ga kamano ebile a re eng ke dumela go ba mosadi wa gago o tshwanetse gore a phele a se beile ka kgopolong ka kgopolo o ka no phela o le ready o ikemišeditše goba o le ready o beile dilo ka kgopolong mara se segolo fela ke taba ya gore e tiša modimo pele kamano ya lena a ebe kamano ye e le goreng ka nnete ke kamano ye e le goreng modimo o ka gare ga yona ka bobedi bja lena make sure gore lena le modimo ka gare ka gore mo go leng modimo ke dumela gore a go tle go ba le letšhogo a re tle go thušetšana mo go leng modimo a re tle go feleletša e ba taba ya gore mankoko ge a le ka mo kamanong a na freedom or o phela a se free ka lebaka la ge a nagana gore mo gongwe go sasa go tla tsoga go na le se sengwe mogononelwa le a tseba gore o tšwelelaneng gape kgorong ya tsheko go ba e leng gore ba nyaka go tlo fa balapathego ya mogononelwa o tlo tšwelela gape ka di 2 tša March ngwaga o tlang kgorong ya tsheko ya Palm Ridge ke gona mo ile gore o tla ba a trial e tla ba e thoma go la Palm Ridge Magistrate Court ba ileng gore motlhomo ba ka ba nyaka go boledišana le lena bjalo ka balapa ba nyaka go lefa thego gona le mo ileng gore le kopana le bona gona ya ba ka dipoledišano go ba thego efe go ba efe ya so far ga re na di channel tša public tše ile goreng di gona se se leng gona e no ba communication through nna ke gona le cell phone number e ile gore mo gongwe ba ka communicator le nna ke nna ke relay yang information to family so cell phone number ya gona ke 071 493 5017 ke bušeletše 071 493 5017
Dr Robert Lekganyane re lebogile nako ya lena le ga e le gore ka nnete re le leboga tlhalosong ya tše botlhoko tše e leng gore di le diragaletse ka gae a go bosa a go kgatlhiše ka nnete e fela re dumela gore toka e tla phethagala. re na le kholofelo yeo le rena ke tloge ke leboga sebaka sa gago ke leboge le batheeletši. Re lebogile kudu-kudu ke yena Dr Robert Lekganyane go tswa ka ga Lekganyane mo e leng gore ye kgolo e re be re lebeletše šedi ya rena ye kgolokgolo e be ile go taba ya GBV ditlaišo tše e leng gore di ba gona ka malapeng dintwa magareng ga banna le basadi di diregile ka ga Lekganyane mo e leng gore didi ga a sa le go lefaseng la ka keno re robala ka khutšo didi re tlo no dula re go rata re go gopola go tswa go nna Mankoko baby theeletšo thekgolo lerato la gago di ntira se ke leng sona a re kopana gape la bohlanong le letlang tata.